Yo 5.000. 5.000 apa masih? Cok tenan iki 5.000 ya bener. 5 ya. Iya, kan. Nah, kuine kan gede 3.000. Kowe 3.000 ya. 3.000 to berarti iki karo-karo 8.000. Maaf, iya 3.000 Iya, mah. 3.000 mah 3.000 ya. Jadi harus 1.000 yang mana? Ya, berarti ya sudah 2.000 to. 2.000 Ya, lagi. 2.000. Apa? Ya 2.000 gitu kan. Ada. Soalnya iki apa ya? Nah. Anu mungkin lo ya. apa beli? Ojo wing mendemi. Mana kan lambat tadi ya. Lalu Coklatos. Coklatos siaga. Entah 2.000. Ya langsung dorongnya kok mesti tek Iya, 2.000 ya. Iya. Kamu mah coklatos toh. Iya. Coklatos iki serane lagi mau tak berapa lah? 2.000 ya. Iki tenan iki pasti karena nasi gede. Beras gede pasti. Cilik-cilik ini iki. Ayo aja. Yo. Oh, saya udah Mas. Iki kira-kira 2.000 wae. 2.000 ya. Yo, turane kan 2.000 iki 2.000. 2.000 tak berapa? Apa? Ya, Pak ya. Kamu kan usaha pertama anu tanggung ini kan. Wah, pertangga 3.000. Berat keneng. Kita berapa? 6. Neng. Yo, neng. Ye, Pak. 2.000 doh. Heeh. Bikin doge? Cukro. Iya. Cukro 5.000 ya pakai Iya. cukro. 5.000 tak kira 5. 5. Iya. Kene wae. Apa sih? Dia masih bude-bude sing ngopo. Terus ya. Dipak-pak ngono lho. Iki pira kuwi? Hah? Iki pira? 5. 5. Yo. Woi, sali eno oleh. Oh 5. 5. Mantap yo kira. 5. Oh ya telu. Telu. Betul. Itu telu doh. Kan kantongan lho iki. Dena ka mas molopo. Kasi. Itu karo ini piro? Telu papat. Apa? Pai, 2 ye, 2. 2 toh. Yo. Iki meson. Iya, mai songe kini ke tu. Iki apa jenenge? Woi. Wai apa? Le mineral. Wai. Iki mineral mesone ning kene. Yo, itu nah. Meson. Wis yo, cekap semanten. Ya nek kira nenek luput karo kowe ya nyeluk pangapunten wae ya.